Ja ne znam šta je se tačno dešavalo, ali vidim da tabloidi pišu kako je neki gospodin Picula, otprilike da znam ko je ovaj nešto iz Evrope, dolazio u posjetu Skupštine Srbije i oni su njemu tamo postavili neku izložbu o Jasenovcu. I koliko ja vidim tabloid Informer, tabloid Informer ima naslov, citiram, Picula beži od izložbe o Jasenovcu kao vampir od belog luka. Brutalan komentar Milana Kneževića. Završen citat. Ali, imam jasno zašto su stavljali tu izložbu ovom gospodinu Piculu. Kada prije mjesec dana Skupština Srbije dala svoje mišljenje šta misli o Jasenovcu. Kad su imali neku rezoluciju da izglasaju i nisu izglasali. I šta, on traži da mu stave tu slike čisto da izignoriše, ga bude prošao i šta? Više su izignorisali Skupštinu nego on. Barem ništa nije nikome ni tu izjavio, ignorisao i to je to. A Skupština 2 puta glasala o tome. I neko to ne primjećuje. A nije problem do ovoga, već do Skupštine. U stvari postoje ljudi koji vjeruju da Staša, ona iz lifta i takvi, nešto se pitaju kako će da glasaju. Zato vam jeste sve tako što ništa ne razumijete i podrška za gospodina Piculu. Namjerno u inat. Jer ne razumijete da nije problem u njemu, već vaša Skupština kako je glasala, znate sami. Šta sad tražite od nekog stranca da poštuje ono što vi pokazali ste kako poštuje.